Umugabo wa Claudine yavuye mu gihugu cya Kenya mwaya masaha ari kubarizwa muri gereza. Arazira iki? Arazira kuva muri gereza ari gutuburira abana. Nugutuburira abantu baba yarafise kuntu hano kuri simukadi aguhamagara akakubwira ngo ndi runaka ngo kandi imibare y'iki kandi imibare y'iniyi ukazumwohereza amafaranga. N'amakuru ndetse iki namakuru natohoje rero leta yo muri Kenya yohereje nyeko bakuru leta y'u Rwanda baragira iki umuhungu baramufunga nyaboneka aherereye hose uzurinda telefone yawe ntagire abantu baje bakugira iki baza bakubesha ngo bohereze amafaranga yawe ngo bohereze amafaranga batagize iki batakoreye ntago biba byoroshe. Navuga ngo Claudine wewe arabivugaho iki? Claudine arabivuga nizere ko mumeze neza ngo muherere mu mpande zisizigiye zitandukanye. Turabanje guha ikaze abantu batuye mu gihugu cy'u Burundi, duhaye ikaze batuye mu gihugu cya Kenya no mu gihugu cy'u Rwanda, no mutubaye ikaze mwa kino kiganiro. Ikiganiro bakita Together Live. Together Live turi kumwe namwe, yego natwe nanje turi kumwe. Ukuntu rero byifashe impamvu nice ngahanye kuri kamera yanyu, hari impamvu hari n'amakuru n'abazaniye amwe asanzwe atandukanye. Niyo mpamvu nicaye nka kugira ngo tuganire mumeze neza ndabasuhuje umuhereye hose nkuko bisanzwe muri kumwe na Intwari Didier cyane umiteho mbaho kubaho byahombye nyina. Amakuru nabwo ngo adasanzwe nahangaha nabwo ngo namakuru ya Elvis, aho Elvis yafashwe ari kumwe n'abakobwa babiri ako abo bakobwa ntabwo babashije kubashira kuri kamera cyangwa ngo bagire iki ubuzima bw'ababuze private ntabwo ari ubuzima bwa Elvis kuntu bumeze, ahubwo nabwo ko ari ibintu byari byihishije. Ese akimara gukira ubuzima bwe bwagenze gute? Akimara gukira yagize amahirwe ashigwa mu maboko n'undi mukobwa akaza kuba undi mukobwa amukunda. Byose musanze mugize iki musanzitse amakuba yacitse aho twasanze abakobwa babiri benda kumarana benda kwicana. Abakobwa sinabajije kuganira nabo, sinabajije kubona umwanya wo kuganira nabo, ako navuga ngo hata hashobora kuba harimo abakomeretse ari Elvis ashobora kuba yagize iki ashobora kuba yahangirikiye ntawe ubizi neza uko nanje amakuru sinabajije kugenda kwa ngunda hatinde na cyane ngenda aho nje kubona abantu birimo urusaku rwinshi cyane n'ima kavuyo keshi ndabasha kugira iki ndabasha kuvuga ati abahasigaye nibagira iki nibafate ayo makuru. Elvis navuga ngo muno mwanya ashobora kuba sinzi ko guhagwa indara mabuno n'abakobwa babiri muno mwanya nta mwanzuro afise. Ari umukobwa wa mbere aravuga ati umukobwa ni mwiza, ari umukobwa wa kabiri aravuga ati uyu mukobwa ni mwiza. Ntabwo rero biba byoroshe. Elvis ikintu tugomba kumukorera ni ukugomba kumusengera gusa. Ibi mwana nabiciye ko reka ndambaze ndabiveho. Andi makuru nuko uwahoze ari umugabo wa Claudine yavuye mu gihugu cya Kenya mwaya masaha ari kubarizwa muri gereza. Arazira iki? Arazira kuva muri gereza ari gutuburira abana. Nugutuburira abantu baba yarafise kuntu hano kuri simukadi aguhamagara akakubwira ngo ndi runaka ngo kandi imibare y'iki kandi imibare y'iniyi ukazumwohereza amafaranga. N'amakuru ndetse iki namakuru natohoje rero leta yo muri Kenya yohereje nyeko bakuru leta y'u Rwanda baragira iki umuhungu baramufunga nyaboneka aherereye hose uzurinda telefone yawe ntagire abantu baje bakugira iki baza bakubesha ngo bohereze amafaranga yawe ngo bohereze amafaranga batagize iki batakoreye ntago biba byoroshe. Navuga ngo Claudine wewe arabivugaho iki? Claudine arabivugaho ko mu bisanzwe uriya muhungu nawe agize iki akimukunda. Claudine nawe baje kumubwira ati Claudine uwo muhungu wamwikoramo kuko amakuru maze gutohoza nayanga yanagiye kumubwira ako ntabwo yigeze agira iki ntabwo yigeze abyumva neza. Andi makuru ari hirya nuko Nena Mama Elisa ari wafise uruhare rwo kugira iki uruhare rwo gushimutsa uriya mwana wande wa Mama Elisa. Mama Elisa wagatangaza ko yakijije cyane ko Mama Elisa yagize iki yagize amahirwe yo kurokoka iyo mikino tuvuga ngo turimo abo batakirimo kuko ari umuntu mukuru. Sasa rero anyuma nicaye amakuru abari menshi nuko mu mwanya hanye turimo turavugana abaganga barenga barindwi bahora bakora ibintu batafitiye ubushobozi, badafitiye ubuhamya, badafitiye uburenganzira, mbese badafitiye uruhusha, batanabyigiye bamaze kugira iki bamaze kufungwa. Abo baganga ariko ntabwo turabasha kugira iki ntabwo turabasha kumenya amazina yabo bashe kumenya. Ese wewe ushobora kuba warahemukiwe uri hirya no hino yanyandikira muri commentaire umvungire umuntu yaguhemukiye cyane unyandikire muri nozanya muri unyandikire kuri telefone yanje unyandikire ubashe kumpa amakuru nando tugira iki tube ijisho rya mugenzi wawe tuyaripotinga waguhemukiye uragira iki uramutanga uko mwino mwanya RIB nabwo ngo iri mu kazi kayo RIB iri mu kazi kayo kandi ikirakora ibishoboka. Buri muntu wese kujya amafaranga atakoreye amafaranga atamukiye navuga ngo arimo arayishura byanka byakunda.
hano hanze navuga ngo nanje muno mwanya niko ndabazwa amakuru ameze gute niko navuga ngo hari umukobwa ntari kwifuza ko najana kuri kamera ntari kwifuza kujana kuri kamera ako umukobwa yagize iki umukobwa turi mu rukundo ako hirya y'ejo no twagiye mu rugo iwabo mu rugo baradushyigikira mu rugo baradushyigikira bifuza ko twagira iki ko twabana n'uwo mwana turacyari kubyiga n'umuryango wabo n'umuryango wacu ntabwo twafata umwanzuro tugize iki duhubutse amakuru ari hirya no hino nuko hari abanyamakuru bamwe na bamwe nabo bamaze iminsi bari gutanga inkuru batagize iki batafitiye ubushobozi nabo barimo baragira icyo arimo barakurikiranwa rero ntabwo biba byoroshye hano hanze ugomba gukurikiranwa ntabwo kuko ntabwo waza gutanga amakuru utagize iki udafitiye ubuhamya udafitiye n'ubushobozi ntabwo tutaba tugize iki twaba tukibyemera nuko dusimira naho nimwe ndagenda ntaragurika ko nimwe ndagenda nca ku mayange kugira ngo ndababwire bimwe na bimwe nuko mu miryango yo kwa Elvis akimara kubura umuvyeyi umuryango wateranye amajwi ndaza ko yabumvisha aho umuryango warateranye uravuga uti Elvis niwe agize iki ntabwo ko Elvis ari we gitambo cyo mu muryango wabo ayo makuru nayo ntacyo twari tugize iki ntayo twari dufise rero icyo gitambo Elvis gitambo ntabwo ngo amakuru twagiye kudutohoza tumva ko yatezwe igitsina gore kandi twabireba tugasanga nyine igitsina gore cyaramukize iki cyaramaze kugereza ugasanga n'umusuzuma ariko ngo igitsina gore gusa ese igitsina gore agikura mwiki ati ntabwo tuba tuzi ahubwo n'ubuzima bumeze nabi dusimbira amakuru ari hirya nayo yo kwa Brazil naho bitageze iki bitameze neza namwe muba mushobora kuba mubakunda mubandikire cyangwa mubahamagare mubabe hafi mbese mubana bahanure gukora urugo ntabwo bari iki ntabwo ruba rumeze neza kandi murabizi ko sanzwe ndahafise influence mama nyenda kwitorera ya mwana n'ubundi kari uwanje abega bazorusha mwana nabo bamutwara ya mwana ndahize n'uwanje ako ntago nagenda kugira icyo ntago nafata ngo mwanya ngo nze guteza akabuyo ngo nze guteza iki wapi ahubwo ngomba gufata umwanya nkagira iki umwanya tukagera tukaganira nabo twamara kuganira nabo tukabasha tukagira iki tukanzura umwanzuro w'uya mwana kuko urabizi je ko nikondera abana nta muntu yaza abwirije n'abana ndetse kugira iki kumuntu rero muharanira uriya mwana uriya mwana wo bitazikana iki nawe mugushikeho mu maganirize okay ntabwo biba byoroshye hano hanze nuko muri Kibungo naho nyine byifashe nabi imodoka zagize iki imodoka zagonganye abantu batatu ako ayo makuru nanjye natuye hirya mu ati ko nayakuye mu bandi ntabwo nakuyasangiza bene wacu cyangwa ndasangiza n'uwo mu muryango mugari andi makuru hari umuryango mutari muzi bitwa bateta nabandi bonye arimo barabarizwa mu gihugu cya Canada ariko bagiye iki bandugisha bo baragize amahirwe barigendeye ako hakaba hariho umuntu cyangwa ngo Imana ihora yihoreye wa mukobwa n'ubundi bari baratumye aracyari mu Rwanda baramusize indege yaragiye n'undi cyerekeka ni kwera ntuze indege yaragiye bamubwira ikisiga mu Rwanda ntabwo biba byiza ntabwo biba byoroheje ikindi nacyo nababwira nuko abantu bamwifuza kugura ibibanza by'inzu hirya no hino amafaranga makeya ntabwo naho nyine mba ndagize iki ngomba kubyamamaza ushaka ikibanza mu mujyi wa Kigali ugomba kugira iki ugomba kuduhamagara tukakurangira ikibanza aho kiherereye okay reka yo twiganire gake tubashe dushishoze ese abajyaho mu debate yajewe namwe y'abantu bankurikiranye natwe ajyaho mu debate ari igitsina gore n'igitsina gabo hafi y'urubyiruko nabahe basigaye bonda bakora ubusambanyi cyane ari abasizi cyane jewe ndaza gusigura ku mpamvu zimwe abandi nabo ndaza gusigura ku mpande zimwe n'izindi sigure ku mpande zindi impande ya mbere nuko abakobwa basigaye bagira iki ariko ugiye mu bubare bwishi ucyo usangaho abakobwa aribo usanga bagize iki basigaye bagize akabare ugasanga abagabo nta bubare bagize iki bafise ubundi na andi makuru nyine akacatanguka ukacushishoza ati mpamvu abakobwa babibereye mu kabare nuko babagabo bayakoreye aribo bayatanga rero indaya ntabwo ari iki ntabwo ari
ari abagore ahubwo n'abagabo ariko je nkashishoza neza ko indaya ari abagore kuko yo umuntu arenze ava iwabo akagera ku kabare nta mafaranga yo kwigurira icupa avuze ngo agiye guhereza wenda agiye guhereza ubuzima bwe umugabo ari mu gurira icupa ubwo rwose aho bitandukaniye n'uburaya ko nibwo buraya ariko umugabo nako ati ese umugabo wewe agura icupa akarigurira igitsina gore nta yundi muntu Natasha nikigumu igitsina gabo aricyo bihugu navuga ko ari gifite uburaya cyane kurusha igitsina gore ako ugasanga abasambanyi benshi abo bafasha ari gusambana ugasanga n'abagore b'abanyabugabo ese ako ugasanga abagore nibo bafashe amarangamutima ya mbere yo kwihamagarira iki ntabwo bihamagarira abagabo aricyo bagize iki aricyo babakeneye rero mwabantu mwana wabonye mu isi ntabwo bagize iki ntabwo ari byoroshye ahubwo twari kubanza ugashishoza tukamenya uburyo bw'amagana ese ndababaze hano hanze indi debate gato yamaze kunyandikira muri commentaire indi debate ari abakecuru n'abana bato nabahe bishakira abandi mu kujya ngo basambare nabo ntabwo ari abakecuru ahubwo abantu benshi bavuga ngo ni abakecuru ngo batuma ngo abana basambana n'abakecuru ahubwo wa mwana aba afise ubushobozi buke akabona amahirwe yo guhamagarwa nawe umukecuru gace cyangwa akanamwihamagarira cyangwa akanamwiyandikira amaze kumenya amahirwe yo kumubona uko byanye kugira ngo ubone umukecuru akwitangirire ngo ndifuza kwifuza biravunanye ahubwo umuhungu kubera aba afite ubukene kubera aba afite ubushobozi buke ashobora kugenda imbere y'umuhungu akamubwira bamukunze umwereka geste cyangwa umuntu yamukunze cyangwa icyo ubundi icyo ushaka umwereka geste by'ibyo abantu bakundanye ntabwo cyangwa abantu bashaka ibintu ntabwo biri bagenda ngo kuvuga ngo amagambo menshi ubwo ni geste zigomba kubakora rero navuga ngo urubyiruko cyane nuko je mpanureho urubyiruko maze muhagarika kugenda mu bakecuru mwabantu hano hanze hari imirimo myinshi hano hanze wabuze icyo ukora wanashinga YouTube yakubeshaho ariko sinumva ugiye ngo gufata mu cyo cy'imyaka 58 gukorera amafaranga ugasanga abantu babaye batinganye kwera amafaranga ibyo ngibyo bari ubucuca bari n'ubugogi mbese no kutamenya gushakisha cyane hariho n'abahungu babirirwa mu rugo bagira iki ugasanga nyine ibibazo byinshi bigenda bibabaho by'ubukene nubwo bibateza okay reka tugere duhana n'ibindi bitekerezo duhana n'impanuro n'abantu muze mwirinda kohereza amafaranga aho mubonye hose bicururiza amazu online nta n'itafari batazi no kumva n'itafari bagacuruza imodoka nta no kuzoza atavyo bazi abo rero babita ngo nabaskama ibyo navuga ngo nagize iki biragezweho hano hantu rero muze mwirinda cyane yongiye mu ntuze yongiye mu wana ko hari ikibazo kimwe kirakemuka ikibazo cy'abantu bitira ngo nabaganga mubona ko bikiragerageza kudufasha kandi bakomereze ngaho bonye kabisa bakomereze ngaho badufashe n'abandi babazane kabisa kugira ngo twibere mu mahoro tuhere mu mutuzo nawe ngo ntabwo biba byoroshye ako mujyanye hagati y'umuntu yatanze amafaranga n'umuntu wayahaye umuntu nyine akakwizeza neza kandi mutari kumwe amafaranga ukanayamuha je navuga ngo cyane wowe wayamuhaye niwe nabwo kuba ufise mu mutwe h'abana cyane mu mutwe wanyuze shishoza neza ese umuntu ntabwo yagufasha umuntu wenda akagufasha nta kintu wamuhaye cyangwa ukaza kumwishyura nyuma nimba ari uwo muganga cyangwa uwo muki ntabwo yakwishura nyuma ukazoyamuhereza ariko wagize icyo ariko wakize ntabwo biba byoroshye rero urafashe wohereje umuntu wohereje iki ntabwo nyine navuga ngo ntabwo ubwo ari umuco mwiza cyane iki ni ukwizera ugakaza ahubwo banza ushishoze neza umenye uwo uvugana nawe umugati jewe ndanemeye kuzakwishura nyuma nakize ubonye atabyemeye ugatuye umuntu kabisa nawe nyene ntabwo aba ari tayari rero ntangazwa n'abantu benshi baba banyandikira bambwira ngo uzageze ukunuko ahubwo nimubishyire muri commentaire uvuga ati runaka yarampemukira twigeho ibyawe tubijane hehe tubijane muri bibu ntari yibuka wese mu kazi kayo kabisa kandi neza kandi mwageze neza kuko tuba tubayeho kuko nanje navuga ngo nanje bujyanye naho mumbona nk'uku nigeze kugira amahirwe mfata uduceri tumwe
nza kwizera umuntu nanje umwe nanje baratunja ako nyene kuntu batundiye ni umuntu nanje yaratumaye ngafashe hakutufasha n'ibindi izindi gahunda nagiye nikorera izindi gahunda zanjye zindi we watazi umva ntabwo biba byoroshe ikindi nacyo navuga ngo muri minsi ikintu cyitwa diaspora kirayoboye nkunda kubigarukaho cyane diaspora irayoboye rero nanjye nta n'undi mugore nyumva nifuza siko mudukurikirana muri hirya no hino ko nimero twamatuze ese ya nimero tuzoba turayikuraho ya nimero namuzi bikeneye nizo bintu bikeneye navyonyene biba vyoroshe ntabwo biba vyoroshe ko nyine tuzagenda tubana rimwe na rimwe tuhana ibitekerezo ariko se waje naboneka niba unkunda uri hirya no hino nturipfane mbwira nawe mfite undi mugore reka nuri hanye namuteteka andi makuru nuko umukobwa bita Muhoza agiye kurushinga rugakomera no bakundanye muce muvuga ngo nipfuhe oya ntabwo ari ipfuhe ahubwo nuko baza kubashikiriza afite umusore bari mu rukundo kabisa benda gukora ubukwe namwe mufise nimero ye mumwandikire mu mugati urwo bwiza baba kumva ntangiye kuyipfuhiramo nyene ntabwo biba byoroshe ikindi nacyo fise n'ishure ryigisha ibintu bijanye n'ubunyamakuru ntabwo ari jewe ndabyigisha ahubwo bica kuri channel yanje mama mubona kuri YouTube channel yanje haca aho abanyamakuru bagiye batandukanye bariya ni muri bamwe mu banyeshuri bamaze gusoza amashuri bakaza gukora stage rero muzoze murabakurikirana kabisa mwumva n'ibiganiro byabo nta kibazo kabisa ni inkuru nabo batohoje kabisa nta ntu baba bafise amaraso ashushe biba bimeze neza kabisa ntabwo biba byoroshe kabisa ntabwo biba byoroshe ariko nyine ibintu bizagenda bikemukaho gake tugura bibiri mu mezi abiri ukacengurisha umunani ndake navuga ngo umunani sura handi makuru nyeka nabashikiriza ndi makuru nabashikiriza nayahe amakuru nabashikiriza nayo ngayo y'umuntu wenda ariko nanayaciyeho nanayavuze n'uwo Elvis naboneka byanye Elvis ni umwana muto kandi abagikeneye iterambere je nkunda kubivuga cyane umwana muto kandi agikeneye iterambere ese niba akeneye iterambere akaba ari mu bintu byo kwiruka mu bagore ejo mama umugize ibibazo bakamuroga nkuko bamuroga mbere ntabwo biba byoroshye umugize ibibazo bakamuroga nka mbere mbese ko yavujijwe n'abambere umuho yavuzwa n'abandi naboneka mutangire hasi mu babyeyi mutangiriye hafi je babinteye agahinda kabisa babinteye agahinda reka ikiganiro kigarukira aha ngaha ibyo woza bibashikiriza ibyo bigezeho nzabashikiriza cyane reka je soze zigana aha ngaha nakagaruka ciao murakoze cyane